Hello ngare inka 10 minutes ntsena kubela wara ya khume mbiri noko ya Afrika wa vulavula kamgana lona FM ngwana ba ku digandla ti datu magata ti politiki daga hobomulana America a United States of America anda kaloko swi ti komba hambe loko va nga se swi tivisa ximfumo swi rivaleni ku Donald J Trump itava ari yena president wa America loko se ku tivisiwa mbuyelo wa Nlawulo n'hweti leyi ya nyenya ya Sunguti itava ari yena nga ta tivisiwa tanihi president wa tiko endhakala ku kombe a hlawuriwe hi xiyimo xin'wana xa la henhla swinene mingisera Munghana Lonene FM na ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi bula na Professor Themba Sono hi bula hi tona teto hey na hala a Mozambique hala hayi yisuke kusuka hila ku tatwa na n'we mi nga na maxaka mi byela ku kahle vele ku voni nini Mozambique hi ndlela yo le na timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga na tona sweswo mingisera Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela yole i khume n'we minutes ntsena ku bela wara ya khume mbiri hi ku mingisera mene la ka 0860002543 timhaka tingani kona mi nga ko mingiseri wa Munghana Lonene FM van'wana va swirho swa khale leswi swi nga hlongoriwa sa MKP veri hina mi nge hi hlongori nje hi ririseni hi ririseni ka mhaka leyi hi bulaka hi ririseni ka ku va mi hi susile ka huvo yo endla milawu me futhi a ni ri mudyondzisi se mi ri yini hi xiyimo xolexo leswi nga swa mintlhontlho leyi kumbexani hi nga ta lava ku twa ka n'we tanihi vaaki n'wina kumbexani mi nga ku mi ri vaseketeri hi ndlela yaleyo Lebombo Boarder Post yi pfarile se hi ta va hi ka hi bula na lava va BMA Border Management Authority va hi byela ku va ri yini vona hi timhaka toleto van'wamabindzu ke va le ku hluphekeni na vo nan'we mi nga dlaya swiporo i nkarhi wa ku mi ta vuyeriwa hikuva na mabindzu ya tilori i nkarhi wa ku mi hakela sweswi hi ku tilori ta n'wi ti pakile a ti le ku fambeni ngopfungopfu n'we mi hi rhangelaka van'watipolitiki mi tlhela ku mi xava tilori mi ya ti tirhisa ku mi ku to ti nga ta rhwala malahla ivi mi onha swiporo a ti pakile sweswi tilori laha a ti le ku fambeni pfarile endzelekano wa Lebombo swi mi khawurisa mi ta khawula loko hina mi rhuma hi ku famba mi ya hi rhangela n'we mi xava tilori mi onha swiporo sweswiwani a ku ta va xiporo xi kha xi ti fambela a ni xitimela xo keketlela hi lebyiya bya le masin'wini na ku loko Lebombo Post yi pfarile mi hanyisa ku yini n'we mi khupukaka ku mi xava hala a na sport mi tlhelela a Mozambique mi le ku hanyeni njhani loko xiyimo xi titani i timhaka toleto ta ku vanhu va lava ku rhangela hi ku ya hi laha ku nga heriki a mi dyondzi ha yini hi le Afrika-Dzonga sa hi ku mingisero mene 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM kasi ke loko hi vuya ka mahungu ya misava kumbe ka tlhongomaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we hi la se hi nge a hi vulavuleni hi tipolitiki ta America hi twa ku n'we mi ri yini loko Donald Trump a kha a vuya a ku taniya swi vula yini ka hina tanihi Afrika-Dzonga hi ndlela yoleyo nako van'wana va ku phela loko swi vula ku loko swiyimo xi tani se i ta yima na Israel se hi le khombyeni kambe loko a tlhela yima na Russia ke phela Russia i maxaka ka hina kumbe hi swona a mi twi mingisero mena ya fuku phela wara ya khume mbiri nhlekani lowu va Collins Chavani municipality very va na xitiviso lexi ta ku hi nomo wa tatana hlayiseka Robert Mathe inhleka esikani kalanga na vayingiseri va nongonoko Afrika wa vulavula ai ekhale nga se ritwa riturero ma a mi onghena kwini marivha ko kambe a mi ri moyeni kalanga ai ritwa kwihi hi ku loko hi nga mi kumi mina ni stick se tin'hweti tingani hi nga se ritwa riturero ni hambi foyinini ya mina kumbexani va ka Maspala va foyinelani na va ka radio kumbexani loyi a ni vulavula na yena tolo ni ndzi fana ya n'wina mi ri ku endla ka yini Mathe ya kalanga a hi kunguhati ku tanihi Masipala wa Collins Chavani na mera wa hina khansela SG Maluleke hi ta va na leswiya hi swi vitanaka ku Tihosi-Mahosi forum hi wa vutlhanu wa lowu ya ka wona wa ti-8 ta November 2024 a holweni ya hina ka Malamulele kambe hi swin'wana na swin'wana leswi nga humelela khala a nga ma swi tiva ku migingiriko ya mfumo yi tele mera wa hina
va ti ku hi ku va ta va nga ri kona hi siku leriya va ta va ku attendeni leswi hi swi vitana ku i Limpopo Investment Conference va ku swantswa hi teka leyi Tihosi-Mahosi forum ya hina hi yisa amahlweni ka siku leri hi nga ta ri tivisa khalanga hi ku yi vitaniwa Tihosi-Mahosi forum kumbe mayoral Tihosi-Mahosi forum loko meyara va nga ri kona khalanga kumbexani na tihosi ta hina a ti ta twa ingaku a ya ha ri mayoral Tihosi-Mahosi forum khalanga hi swona swi nga endla ku kolokomba khansela S.G. Maluleke va ku hi ku titsongahata mathe khanyi kombela ni tihosi ta hina ni ti tivisa ku Tihosi-Mahosi forum yi nge he vi kona hi Wavuntlhanu lowu yaku ka wona hi ta mi tivisa siku ku nga ri khale loko meyara wa hina va vuya ntumbuluko hi ta va tivisa siku ku hi rini laha hi nga ta va na meyara Tihosi-Mahosi forum hi rhangi hi languta swikhetekete hinkwaswo ku meyara wa hina va ta va ri kona khalanga hi ku i nhlengeletano ya meyara na tihosi ta hina ku va ku langutiwa yini xikongomelo xa tinhlengeletano ta muxaka lowu ku va ku ri yini khalanga xikombiso hi vitana vanhu vo fana na Vhembe district municipality hala ka technical va ta kombisa mi ta tsundzuka kahle ku mintlhontlho leyi hi nga na yona tani hi matiko kumbe hi masipala mi ta twa va vulavula hi mati se tihosi loko ti yeliwa hi vanhu va tona va ku hi le ku rileni na xirilo xa mati na yini na vakhanselara hi vitana va Vhembe district municipality va ta va byela ku lexi endlaku ku mati ma va ma nga ri kona ku nga va ku ri yini nakona hi swi va ku hi swi endla ku na mintlhontlho ya leswi swa vanhu va SASSA khalanga lava va ku hola midende ya vana na swin'wana na swin'wana hi vitana vanhu va SASSA va ta vulavula na vona hi vitana vanhu va Home Affairs va ta vulavula na vona va kha va vulavula na tihosi tene khalanga ku hi nga va swi endzhaku ka swilo leswi humelelaku va kuma ku swilo swo tala kumbexani mi kuma ku swi le ku endliweni a va swi tivi na ku humelela yini loko muakatiko a ta ku ni ni ya teka pasi ni finge hlangana na mintlhontlho ya leyi na leyi mi kuma ku tanihi hosi n'winyi wa misava a wu swi tivi ku muakatiko yaloyo yi ta mi hlamula yini so hikuva vanhu va Home Affairs va ta va ri kona va ta va kha va hlamusela ku loko mo hlangana na xiyimo swo fana na lexi na lexi mi nga pfuna munhu yaloyo hi leswi swo fana na leswi kalaka ni mitwini mathe hi nga ta poxa mina tihosi a ni swi lavi ku ti nghenisa ka swivulavula kambe laha ni nga tshama kona ni hava vumbhoni bya ku tihosi ta vilela loko vaaki va kha va nga kumi mati kumbe ta vilela loko vaaki va ri hava network kumbe ta vilela loko vaaki va ri hava ni hava vumbhoni byebyo kambe hi nga ta vulavula ngopfu mathe hi khensile swinene nkarhi wa n'wina kumbe kwala Collins Chavani swi koho vanani na siku lerinene hi khensile swinene khalanga hina na n'wina a hi na mbuti leyi nga ta riya hi yona a hi tshikeni kwala swi tsika kwala himpela sweswo miyingiselo munghana lona FM va vulavulela Maspala wa Collins Chavani mani mara kumbexani na swi tiva ku swi swa tihosi a ni swi lavi ku hi vulavula hi swona me kambe a ni swi ku twa ni nga tshama ni kuma riqingho ri huma ka hosi va ku khalanga hina xiphiqo hala mugangeni wa ka hina ku hava mati kumbe hayi Alright 0860002543 mi khomete timhaka yi nga si bafu kupela wara ya 12 kwala ka munghana lona FM na ri teka riqingho ri na tshembisa ndaka leswi hina teka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbunuku ku ya fika ra vuntlhanu sweswo mingisera munghana lona FM kombandela 0860002543 nteri loko hi vuya ka tinhlongomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we hi hafu kupela awara ya 12 hi laha se hi nga ta va kha hi vulavula hi tipolitiki ta Amerika na kwala kaya a Mozambique a Botswana va khuphuke kahle ku lo hwi kambe Amerika laha nga humelela hi khumba njhani tanihi maAfrika-Dzonga ka vove hala Mozambique kona ke hi kunguva na hoyi hi fike njhani ka swiyimo swa muxaka wolowo 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula wo sungula miyingiseri hi lowu nhlekani mfikani mwaxi la Mozambique karhatekeli yona hi ntamu kambe lexi hi ta hi karhatelaka xona ya vonta tirha yi kumi hi ta joni hi ta hlupheka ntirho wa kona lowu wa hi kalela swo sweswi va ya la kusuka xitulwini vanhu va suluwile swo swi switereka swa pfuka ka lwiwa swilo swa ku swa karhata madala so lexi mina ni xi tsakela hi mbilu ya mina hinkwayo lexi ni xi zondaku hi loko vanhu va ta ku huweni mi nga huwi laha hi ku huwa laha
la loko hi vulavula ivi mi lela mi famba a mi dropi loko mi dropa mindli nkarhi se mi te ku huweni ene hina hi la ku vulavula na vanhu lava vulavulaka timhaka laha a ku tivi ku huweni laha hina nkarhi wo huwa hi nge pfuki nampundzu hi ta ku huweni mingiselo mehe kambe no pfumela ku loyiwani a nga lo doropa ri yo n'wi tsema riqingho hi mhaka ku va swi ka swiphiqo swin'wana na swin'wana swa network hi ndlela yaleyo 0860002543 a hi amukeleni un'wana mingiseri loyi nhlekani hello mjani papa mina hi pfukeni minjhani upfukile a khensa mina ni kombela ku va xikala vito ewana mi chava yini mi nga laviki no tiveka na okay tanani na tona hi twa la ku na swa me a endla learnership last year yi sungule last year hi September lembe leri ya 2024 a endla le ka Department of Education khale ka yo emkhulu so va tele ku va endla learnership leyi a va nyika mali ya ku ringana 2000 rand hi nyanga so swinyana loko va ta ku heteni a va nyikanga mali liya na ti-certificate va ti kumanga so loko va inquire va tiva inquiry ka Buni Malando a nga CEO ya le ka Maspala nda emkhulu so loko va ka CEO ya yini ka Maspala ile Bushbuckridge kuna le mkhulu kuna un'wana Maspala mkhulu ya Bushbuckridge i tshama mkhulu mara CEO ya le ka Bushbuckridge ka Maspala Bushbuckridge oh okay so tele la group ina va byela swa ku yise i karhele se and a va tiswa se va fanele va endlisa ku yini sweswinyana se a ku kumbe mu nga kota ku lexi xi vaka xiphiqo i ku n'wina hi swa n'wina hi la xiphiqo xa mi xi nga kona n'wina mi ri veri se maswa maveriveri hi ta tirhisa ku yini maveriveri vinyi va swona hikokwalaho ka yini ku nga ri vona va nga fona so hikokwalaho ka yini swi nga va vavi vinyi va swona va swa va vava hi ku va kombela me ku hi mhaka ya ku n'wina hi n'we mi kotaka ku fona sweswi loko no sungula ku mi vutisa swivutiso mi ta ni hlamula ma swi vona a hi vulavuleni ke n'wina mi laha hi mi pfuna yini hi ku veri mi loko n'wina mi fonini mi ku yini va ri ndite timhaka ta ku mali leyi ya sweswinyana gcina September a va yi kumanga certificate na to a va ti kumanga so loko va inquire ka ye Buni Malandule cause ya nga na ya kotaka ku a vulavula na varoti i hetelela vula swa ku yi se yi karhele a nga se karhala i te yini ate wa vulavula na voho and ize a nga ya Joni a ya vulavula na voho before sa ku itshembisa ku mali va ta yi kuma loko ka va nga yi kumi ku ta khoma mthini hi mhaka ta swona therefore after ku se i karhele a nga swi swa se fanele endlisa ku yini okay a ku na xiphiqo ke mo khoma tani muhumelerisi va ta teka va ta teka tinomboro ta n'we hi ta kota ku landza nkulukumba luya hi kota ku twisisa ku yisiwa ku yini mahlweni hi ndlela yaleyo hikuva ni n'wi ku fika sweswiwana hi n'wina swi mi khumbaka kambe mo twisisa ku swantswa mi va vulavulela se hi ta twa ku muhumelerisi va ta teka nomboro ya n'wina hi kota ku va hi vutisa lava va khumbekaka eka mhaka yoyoleyo i makumembirhi mune timinete ntsena ku bila ya khumembirhi nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku timingisero me ku timhaka leti nga tikhoma tin'wana ti nga va tirhi tihi un'wana hi loyi nhleka hi maamukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani inhlekani swi tikomba hi maamukeleli ka Munghana Lonene FM nhleka ku na munhu la kambe i mhaka leyi hi lavaka ku va hi landzelela eka nhlekani lowu ngopfungopfu loko hi lava ku teka timhaka ta matshamele ya swilo hi ndlela yoyeleyo a hi ringeteni loko ri ku hi koma un'wana hi twa ku angula ku yini nhlekani hi maamukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani un'wana ni rhumela papila la ra ku matsalani general wa kumbe wa MK party wa tshika stepping down as a secretary general Dr. Sfiso Maseko
ni rhumela papila sweswi loyi na n'wi tshemba loyi ku nge vi ku ri fake news. But the above matter, or the above subject matter refers. This correspondence serves to express my profound gratitude for the opportunity to serve in the capacity of General or Secretary General of MKP. That's what? Say, Ibaya Matlini, Akuseswan, Nkombela Kusuk, after consideration and love of MK, na ntekashbo xa ku va ni suka ya ku le ku tikeni swi nga va swi vula yini leswi ni tshemba ku mi ta hi byela n'we mi nga swirho swa vandla kambe se swa hi amukele n'wana mingiseri loyi nhleka khalanga minjhani pfukele mi njhani pfukeni mato na la ku kanjela leya mi ri na yona hi misumbunuku leya ya mathekisi leya khalanga laha ka leswa mathekisi na swa ti-e-hailing na leswa tipatrola lava tipatrola ni ta veka sayitini ngopfu ni tata ngopfu hi laha ka e-hailing na leswa tithekisi ku na competition yin'wana yi nga kona nyana laha ku nga jileka kona khalanga vayisela va mathekisi loko namuntlha khalanga o tshika ka SABC va n'wi nyika mali a va langutisi ku ri ntirho wu le ku onhekeni or wu le ku endlekeni loko khalanga mi ta mi khomini mali va fika va ku nghena ni mitirha loko se mi kha mi tirha ku ta un'wana a fika na yena la ku nghena a ku hela ku tirha va n'wi pfumelela a nghena so swi talisa timovha ta vona ti nga ha koti ku tirha loko ti nga ha tirhi e-hailing na yona yi fika yi nghena na yona hi swa yona na vona va e-hailing va tinghenisa timovha mara va complain va kona va complain va ku ti tele mara hi ku vona va complain swi vona va complain swa stiki so va mathekisi va rhandza nyimpi hi ku timovha ta vona ngopfungopfu a Gauteng na kwale kaya switano timovha ta vona ti tele ku hundza vakhandziyi so a va ha swi tivi ku va ta endla yini and a swi easy khalanga ku loko n'wina na mintlha mi nghenini mindzuku hi ku ha mi humesa ka taxi industry a swi easy a swi fani na swa va e-hailing loko movha ya n'wina yi nga ha tirhi movha la mi tshika mi fambisa swi mi kuma ka mahana la mi nga ta ya kona so ka mathekisi problem hi yo yaleyo va nghenisa timembara tintshwa siku na siku ivi tithekisi ta vona ti tala vanhu va 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 tsana lava fanele ku va khandziyisa ivi se va sungula ku lwa siku na siku ku sungula ku dlayaniwa loyi a nga ri hava ku matimba hetelela a tshika movha ya yena a huma na movha ya yena loko ku ri ka ya benge a byela benge ku teka movha ya wena yaleyo mina se mi karhela na ha lava ku nghenelela swi helela kwalano so loko hi teka leswo swa lavo patrola khalanga laha swa lavo patrola ku na maphorisa mo tala na va lava matraffic swo swi vulaka va na timovha na va yisa lavaya so that's why loko taxi patrol to timovha ti tsaka ku patrol mi tikuma la patwini ti kha ti tsutsuma ka N1 a va endli nchumu mi nge mi byeli nchumu I remember ni kha ni ya kaya hi fika Polokwane lahaya a very Mall of the North kwa Mall of the North tiroboti to nghena Mall of the North mi kha mi suka xilungwini khala mi kha mi suka Polokwane phakani ku na lavo va taxi patrol na vusiku va dloke ti-reflector loko mi hundza lahaya ka vona kwala a stop sign ku ri na matraffic va lo yima ku ri mi yimisiwa hi lavaya loko mi hundza ka lavaya mi ya yimisiwa hi lavaya mi nga twisisi na mina ku reason ya ku va yima lahaya laha ku yime lava i yini va xi endlaku nkarhi wun'wani khalanga loko mo tshika mi ta mina mbilu ya region ma fika mi yi pfulela mi yi tshika movha yi teka un'wana swi herisa hi sweswo a hi tivi ku swi ta swi ya tengiwa ku because a ni va lo yima lavaya va lava ku ta xitatimende va ku yini i xiyimo xo tika swinene lexi xi va ku xi kha xi khumba van'wamathekisi kumbexana loko va ka va nghenisa timovha leti va nga swi voni ku a ko va ka ni tin'wana ti ngheni nkani na van'wani phela va ngheni nkani van'wamathekisi a hi kuva va nghena ku hi kani khalanga mara daswona ku a ni ri hinkwavo hi yo a ni landzelela leyi n'wi mi vulaka ku ta tala timovha se ti tala na ku van'wani va ngheni nkani hi swona ni vulaka swona matso why ku swi va hi ndlela leyi khalanga i ku khalanga hi yena a nga le ka komiti yako yo kanikani kwala ka association yaleyo so hi ku na ndlela leyo suka a giyani ya ka manghena purasini khalanga yena a nga xikulukumba lahaya i la ku dya na cindani i la ku dya na ri na mati se laya loko mina ni ta ni ku ni na mali hi leyiwani la ku hoxa movha n'wina a mi dzungudzi lava van'wana va timembara va nge le ndzhaku a va byeli nchumu vo vona ku ngheni movha n'wina mi teki khale 50,000 mi dya mi ri vanharhu
so lava ku a va swi koti ku lwa hi matimba va miyela swi onhela vona ku kha ku dya vanhu vambirhi vanharhu vona va va ku because loko mi ta na that 50,000 yi nge yi tshiki loko mi ta na 100,000 yi nge yi tshiki 0860002543 a singona ni twa ku monga misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini kusuka kwalano mina na wena hi ta kota ku va hi ya mahlweni hi ndlela yoyoleyo kambe sweswi a hi sunguli hi kandziyela khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu. se ni kombela lava hi nga swi twisiseki leswi hi lavaka ku vulavula hi swona a hi swi tshikeni lava swi twisisaka mi ta va twa mi yingisela mi twa loko va vulavula mhaka leyi lavaka ku vulavula hi yona i timhaka ta ku Donald J Trump i humelerile hambileswi swi nga si tivisiwa ku ximfumo ku i ta vuya a va president wa tiko ra Amerika swi vula yini ka mina na wena hi tipolitiki leti van'wana va ri ku vuya ka Trump tanihi president wa le Amerika swo vula ntsene ku nyipi ya misava ya vunharhu ya sungula van'wana va ku i ku hela ka misava van'wana va ku se ku nga ta va ku ri na ntshamiseko wena u le ku voneni ka yini ke hi ndlela yaleyo mhaka leyi yi tlhela ku yi tika kumbexani na n'we va xisati loko mi yingiserile mi lava ku hoxa xandla mi ta tlhela mi hi pfuna mhaka yin'wana yi tlhela ku yi tika i ku va xisati lava a va twala va kha va rila va ku timfanelo ta hina ta ku va hi teka vulawuri ka timhaka ta timfanelo ta ku hi la ku tswarisa ku yini hi la ku ndlisa ku yini va n'wi vhotele va tele kulukumba Trump timhaka ta mindzilikano leti ta ku fanele ku va na ku tiya timhaka ta mindzilikano veri swin'wana swa leswi nga hoxa xandla xa ku vanhu va n'wi vhotela ngopfu ku vanhu va kota ku tiva ku va tshama na va mani se swi vula ku swiphiqo swa ku n'wina mi la tikweni ra ka hina swi nga ri nawini ni vula n'we mi nga ni yingisela sweswi swi vula ku i swa misava hinkwayo se loko maAfrika-Dzonga siku rin'wana vo tshika va ku a hi voteleni president Mathebula loyi a nge vanhu vo tuma matikweni ya le handle va nga vi kona la mi nga hlamali swi ta va swi kha swi sukela kwana kambe xivutiso hi ku n'wela mi nga koho mi ri yini timhaka to toleto hi yo hi vulavulaka hi yona sweswi n'wina mi lavaka ku hi pfuna ku twisisa xiyimo xa le Mozambique mi ta hi pfuna ku twisisa xiyimo xolexo andaka loko hi vulavule na lava va tirhaka na timhaka ta mindzilikano hala ka hafu ku bile awara ya n'we hi laha hi nga ta va kha hi teka riqingho rero ka 0860002543 mi hi byela ku mi tiva na ku vona yini hi leswi nge a ni lavi lava va ngo swi hleketelela ni lava lava va nga kusuhi na tindhawu to toleto ti khumbekaka hi ndlela yaleyo se ni lava ku ta twa n'we ka 0860002543 hi twa ku mi angula mungu yini ka timhaka leti hi vulavulaka ha toho eka nhlekani lowu 0860002543 hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula vaaki va tiko ra Mozambique hambi hi le Namibia hambi le Zimbabwe hambi le Zambia hambi le Angola hambi le Afrika-Dzonga a fanele ku va vona va ku hi tiko ra hina a hi lweli ku ri hi cinca swilo hi lunghisa swilo kahle hi nga yimeli vanhu va le handle hi nga yimeli vo European Union hi nga yimeli vo African Union hi nga yimeli vo SADC va nga endli nchumu hikuva hina hi hlupheka kula hi leswi va fanele ku va swi endla va nga dzumbi va gungula va ku ku ta va na Messiah loyi a humaka ematikweni man'wana a nga ta hi cinca la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula lava nga rhanga botfete vete mi nga lemi ximanga hi ku xithothela hikwalaho ka ku ximanga botfete loko se xi mi jikela xa pata mutini xa hundzuka goya ivi xi vuya xi ta mi hlasela xi dyetela tihuku hi mhaka ka ku n'wina a mi xi teka mi xi endla nga ku xi kahle se namuntlha hi lexi xa vuya ximanga xi hundzuka goya xi mi dlayela tihuku botfete
leswi humelela ku laha ka MK Boarder i vanhu lava a va swi tiva ku mindzuku ka siku swi ta humelerisa leswi ende namuntlha loko va vuya Boarder va vuya ku ta karhata n'wina ku ri mi nga swi koti ku famba mi ya mahlweni ma swi vona hi ndlela leyi Boarder namuntlha hi na ti-political party leti tona kahle loko ti nghenini ti taku ku ta opposa xin'wana na xin'wanyana lexi xi endliwaku hi mfumo lowu nge le ku fambeni tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula 0860002543 abatsakeli va nkulukumba Elon Musk va tsakela timhaka ta ku hayi President Trump va vuyile se xivutiso ku nga va ku eka wena mingiseri loko xiyimo xi te tani u ri yini wena loko hi kha hi languta ka timhaka leti leti ku vulavuriwaka hi toho ta vumunduku bya tiko ro fana na Amerika na vumunduku bya tiko ro fana na hina tanihi Afrika-Dzonga ku xana swi nga va swi vula yini hina tanihi maAfrika-Dzonga ku va na van'wana va nge le ku weleni ka foni ya hina na ku a ni swi tivi ku hikokwalaho ka yini va a hi tirhi ka vona hi ku lava ku vulavula n'wina mi lava ku hi pfuna hi timhaka ta le Mozambique mi ta hi pfuna ntsena halaya ka hafu ku bile awara ya n'we kambe ve le ku weleni kona a ni tivi ku hi leswi va nga duma hi swona kumbe ku na swin'wana na leswi nga va ku swi endla leswaku va huwela ka xiyanimoya kambe leswi hi nge le ku endleni swona sweswi hi lava ku vulavula na wehe tanihi mingiseri u hi pfuna ku twisisa ku hi ku vona ka wena u vona nge tipolitiki ta Amerika ti nga hi khumba njhani hina tanihi Afrika-Dzonga loko hi kha hi languta ku Afrika-Dzonga i rin'wana ra tiko leri nga teka swiboho loko swi ta ka timhaka ta vumunduku bya Israel na mapalestina mi ta tsundzuka ku President Trump hi voho va nga susa ntsinda wa Israel kusuka a Tel Aviv ku ya a Jerusalem laha va nge ri Jerusalem a hi ndhawu ya ma-Israel i ndhawu i ndhawu ya ma-Palestina kambe loko ka ku vulavuriwa va ri hi le Israel se a hi ku tumingisela mina ku u angula ku yini hi lavaya se va thoriwile kumbe hi vo president ta ri teka riqingho rero andaka leswi hi na tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe leswi nga na swona swi fanaka hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti Themba clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara SMS munghana eka 48044 yaleyo i munghana eka 48044 SMS sweswi clientele life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo a hi ku tumingisela mina 0860002543 a hi twini a amukeleni un'wana mingiseri lo nhleka Ayi minjani? hi pfukele minjhani Hayi ko. a khenza Mina ni vona nga ku Donald Trump u te na mhaka ya kahle ngopfu loko eish i te na mhaka yin'wana ya kahle ngopfu loko swi tikomba riqingho leriya ri hetelele ri temekanya hi ndlela yeleyo mi ta tsundzuka ku dokodela Maseko a va yimisiwe entirhweni se hungu leri fikaka i ku le ntirhweni lava yimisiwe koho swi hetelele swi herisiwa swi vula ku se va fanele va tlhelela entirhweni se loko va tlhelela entirhweni swo vula ku va nge he swi koti ku va tikuma va ya mahlweni na timhaka ta ku va kumbe ku ya mahlweni na vuxirho kumbe ku va matsalani wa MK kambe va vula ku va ta ya mahlweni va ya mahlweni va ri xirho xa MKP ka va ya amukela n'wana mingiseri lo nhleka hayi nhlekani good papa mina mpfukeni mpfukile u kombela n'wena hayi pfukeni i xitala vito la phalavuro hayi papa swi ni tekele nkarhi wo leha swinene ku ni hlangana n'we moyeni baba a hi tshembile ku Amerika mani va ta va winile so leswi swi nga humelela sweswinyana ko va ku amukela na ku hi dyondzisa hina hala South Africa ku tipolitiki ta hisa
va mani lava a va rila hi vo va nga tlhela va kheta nkulukumba luya swi vula ku a hi kahelo hi tipolitiki ene a ku na ku cinca bava luya nkarhi lowa a ri president ku na swo tala leswi a hi nga swi voni a swi famba hi ku lulama so sweswinyana mani luya a ni tshembile ku u ta ta na ku cinca na South Africa u ta yi languta hi matihlo mambirhi hi kota ku na hina ikhonomi ya hina yi kota ku hanya la South Africa baba kambe loko sweswiwani i ncini xi mi tisela ku mihleketo ya ku loyi loko ko hetelela ku ri Donald Trump a nge swi languti loko ni swi langute kahle Donald Trump hi 4 years leyi a ri koho tiko ra hina a nga zanga a ri languta ane Joe Biden a ri koho mara na ye a nonoka ku hi languta ni hi tiko ra Afrika hi ku hi na vudyelani na vo hi na vuxaka na vo so loko South Africa sweswinyana yi tlhe yi va a yima na tiko ra Palestine na swiyinini ematiko laman'wanyana a nga swi ngheneli ngopfu bya hi Biden se a ni ehleketa ku mani luya nkarhi wun'wanyana ku ta va na kurhula enyimpi leyiwa hi ehleketa ku hi nga ta yi ta va ko ya vunharhu a yi nga ta va yi ri kona a swi ta va swi herini bava mina nemetwe inkombo thethe inkom 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula i 19 minute a se ba awara ya 13 n'wamiri yini inhlekana hayi apshini papa ipfukile ngobona ba ya so right show ikensini ya man ando ta commenta nyana hi timhaka leta le America le ya loko yi langutisa broadly hi unfortunate vanhu va la South Africa kumbe va Africa both sides ikambirhi loko a vone mani luya I'm telling you nako emlako a swi nga hi veki advantage because here a yi mana Palestina mlaku leyi nga opponent leyikulu ya Israel mi ta ni khomela mlaku loko hi dzikanyana xibibeleni yi vula leswaku no I will curse any country that curses Israel step leyi South Africa yi xi tekaka hi mfumo wa hina wa ku va wu yisa va America a wu yisa va Israel eti-court wu tsandza hi timhaka ta yo kokwala kaya swi ri automatically va ta va seketela emani luya loyi mlaku a vula leswaku i ta opposa leswi mlaku a swi sunguriwile hi Donald Trump ya ku va a seketela Israel se loko ta vula ku sweswi Biden ku nga wina Trump swi kahle hi ku hi ta va mlaku tiko ra Israel hi favor ka Israel hi ta gaina ka swona in one way or another hi tindlela ta ku tinyimpi leti mlaku hi lava mlaku America yi ta sungula through mani luya ti ta limiteka kahle matimba ya ku va hisa South Africa hi yisa Israel eka international court a ku ta fika la fadalalaka but equally the same hi le ka trouble because Trump a nga la ku twa nchumu hi mlaku hi Africa Africa useless yo kota ku va yi tswalanana yi tala la a va contribute nchumu ka economy helani vulaka ku hetani hi tiko ra South Africa both sides a ti hi veki ka advantage that much se I winile Trump yes but to a less advantage to the South Africans mani luya a ta va a winile but equal the same hiyo hindzondzometa a yi ta hindzondzometa more and more into trouble I'm telling you after effects ta ku yisa Israel court loko hi langutisa even from the religious point of view hi ku famba ka nkarhi makhombo lama nga ta tala South Africa hi ta tlhela hi ti hlamala hi nga swi twisisi ku humelela yini mara loko ku ve hina hi ta ti hlamala lava va ngo ri hlasela kunene matiko ya lama ngo ri hina ho ya khoto hi landzelela milawu ku ya hi leswi yi nga xiswona a hi hlaseli Israel Israel lexi nge le ku sindleni ka mapalestina a hi swona a hi herisi timhaka ta xihlawuhlawu se hi ta hetelela hi crasheriwa sweswo a ne va ri ingaku bibele yi ri inta curse any country that curses Israel so hi ri an African ingaku xitikwana xitsongo vhele mlaku la ka continent ya hambi mlaku hi ri na matimba ku tlula matiko ya ku tala
mara ya challenge tiko leri ami sponsor kambi European countries imara le kule ta chava ku nghena directly that even impact ya ko leyi nga va ka yi ri ko endzhaku ka nkarhi se mara loko sweswi Trump matiko lama yimaka namla ku na Palestine i ta mahlasela phela wanuna lowa wa Ganda swi nga endleka na hikokwala South Africa matiko lama ku akhelana na hola kusuhani ku na va Angola ku na va Botswana va ri ku na tihlo ra mulungu leri nga koho ku na tipimpi leti va ka ti ri koho va nga va nga hetaka va pfuneta ku no South Africa loko va lo ta nghena laha va nga nghena njhani xikombiso ku na nyimpi sweswi nga le Mozambique mla ku va hi pfale tiborder va endle everything mara loko a hi ri strong a ku fanekele mla ku ri nga peni na ku pela tiborder leti ti va ti pfuriwile va dlaye driver sweswi mla ku na truck mla ku eMaputo ku humelela yini hi tiko ra hina ya tlhontlhe timhaka leti nga le kule ngopfu leyi a ni tivi swa ku no kahle kahle endla ku hi lava yini se unfortunately ku both Trump na mani luya a va tisi xitshunxo ngopfu la South Africa mara instead kun'wanyana va la tindzondzometa eka swiphiqo leswi nga kona Nemetri inkomu 0860002543 khume nharhu timinete ayiseba awara ya khume nharhu un'wana mingiseri loyi ni hleka Botshet baba ku wina ka Trump Botshet a swi nge hi vuyerisi nchumu ku to va ku cincacinca ka tirhandi na tidolara ivi ku vaviseka hina maAfrika hi mhaka ni vula leswi Botshet a ri kona ku vambeni namuntlha wa vuya futhi u vuya futhi ku ta hi vamba futhi loko mi langutisa timhaka ta Palestina loko n'wina mi kha mi vula Botshet ku ri un'wanyana loyi a nga cinca tsinda luwa wa Tel Aviv a ku Jerusalema i ya ma-Israel and ku ri ku Jerusalema i ya ma-Palestina namuntlha sweswiwani loko ma ha ku heta ku vulavula a ni ku tlheleni ka artikili yin'wanyana kulukumba luya Netanyahu a tsakela win ya Donald Trump hileswaku wa swi tiva leswaku i tichomi letikulu maswo Botshet hi nga celebrate ku wina ka Donald Trump run'wanyani wa vavambi lavakulukumba ngopfu ni ta swi vona loko kha hi famba Botshet a ri kona na nkarhi waluwa a nga endla nchumu tiko ra Zimbabwe ri tshame ka sanction a ri kona maswo wa hlupheka hina maAfrika ntirho wa vona vanhu va lava America Botshet loko vo ze va vona munhu a ri na ngati ya vutima vanhu lava nga khoma ikhonomi ya America i majuda ene majuda i valungu a va nga ta pfumela ku tsutsumela ya vhotela mhani luya ivi va kha va ku hayi mhani luya i na ngati ya vutima hala tlhelo i na ngati ya ma-India ku veke vanhu va lava ma-Muslim ni swi twisisa Botshet a va twanani na vanhu valava namuntlha sweswiwani hi le ka Palestina ma-Muslim ma lwa na ma-Zionist maswo hi swona sweswi swi nga ta tlhe swi tikisela ti-oil ti ta gonya ti-petrol ti gonya ivi ku hlupheka hina maAfrika Nemetri inkomu Botshet kambe van'wana veri a ni hi maxaka na Russia ene Russia yi na oil yo tala kasi hikokwalaho ka yini hi nga pfi hi nikiwa yona no Russia Botshet yi na oil yo tala kambe vanhu lava hina va Afrika va tsutsumela ngopfu ka ti-Western country va tshika tiko leri a va fanele va hanya hi rona sweswiwani hi le ka BRICS ya kona a ni swi tivi hambi ya thamuka hambi yo tlulatlula loko u ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena hi na ntlawa wa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena SMS Mungana eka 43971 yaleyo i Mungana eka 43971 tani ta ku fonela Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu ni khomeli mingisero wa mina ku va hi hetelela hi nga heti kahle kambe i ntiyiso ku kun'wana hi hetelela nga swi tivi ku loko mi ri ka BRICS mara mi hlupheka hi timhaka ta oil ma swi tiva ku va India na China va xava hi ntsengo wa lowu nga vekeriwa vona kusuka a Russia oil yimbisi se hina tani eAfrika-Dzonga a swi olovi ku hi xava oil yimbisi
ha ri hava na swinchinani leswiya swo cinca oyili yi va petrol hinkwaswo loko ku ri swi koho tindhawu toleto ku nga ku loye kosa yin'we kumbe timbirhi se a ha xavi yi ri oyili mbisi ve hi xava ku ri petrol kumbe ku ri diesel se hi la xiphiqo xa hina xi nga kona loko ku ve a hi xava a hi ri na ti-refineries leti nga ta kota ku ndla ku hi tindlela petrol ya hina a swi olova swilo leswi hi ti tekela oyili kwele hambi ko Angola la to humila hi ba hi le byala Zambezi la hi ti tekela oyili a Angola kumbe hi ya kwele ka maseve Russia hi teka a hi nga ta vilela ku imani president la nga America swi ku yini kambe a vilela hi ku hi hava xinchinani xo hlantswa oyili yimbisi hi paleterile hinkwaswo leswi a swi ri kona hayi n'wana mingiseri loyi nhlekani Ehlika malume njani? hi pfukile minjhani vazi Hayi pfukile abapfaletelanga. Volonda Jaboshe. Merino. Okay. Joe Biden lexi nga endla wina malume. I'm swi sungula kahle. Joe Biden anga ha winangi. Joe Biden I president la nga kona sweswi. Sorry, Trump sorry malume. Okay. Se ni le ka Biden. Leswaku loko ni ku Biden hi lava u ri lava ku Biden a ri kona a kota ku hi vona la Afrika mara o teka nkarhi Trump na ye a hi swa ku hluleka ku hi vona Afrika swo ka swi nga vonaka ngopfu ku hi suka hi bukile leswaku Trump I na mbilu liya ma hi vona mbilu ya vulungu swa hina nga hi tekeli ngopfu Afrika I ta swi lunghisa na hi siku rin'wanyana so mara xin'wana xa na ku xi vula ku va ze va n'wi vhotela hi xona loko ni swi bukini hala ka lwa xisati ina va ri munhu wa ntima kumbe a ta hi pfuna mara loko ni yingisela leswi nga ka swi rhangisa mahlweni hi swo swi nga endla ku va nga n'wi vhoteli vanhu va ku tala a va yimi na swona leswiya ni nga swi twanyana swa ku vulavula hi susa makhwiri ti-right ngopfungopfu ta vasati ta ka ti nga ri mithethweni loko ni buka ni vona nga ku mithetho leyi nga va South Africa yi dlayaka tiko ra hina yi sukela kwale henhla leyi so ni nga vula ku minkulungwana ya biwa tilweni loko a nga winanga lwa xisati nkarhi wun'wana hi swo swi nga endla ku a nga wini loko loko a lo wina South Africa ni vona nga yi ta onhaka ngopfu a yi ta onhaka ku tlula leswi nga xiswona sweswi loko ni twe na mithetho wa ku se swa pfumela swa ku munhu wa xinuna a teki xibongo xa wa xisati leswi hi xintu xa hina maAfrika a ndi swi voni swi konhini na swi fanelanga se loko a lo wina makhiluya swi nyingi leswi a va ta swi tiyisa swa ka swi nga ri mithethweni swa ku vona xintu xa hina so swin'wana swa ku fanekisa swo fanele swa ku pfumela vasati a va khipe makhwiri ni nga vula ku wena malume na me a hi ta va nga ri kona ni tshama un'wana n'wana nga tshama kwasi ka ndzhuti level ya ene ku ni yingisele wa swi twa na ye a ta va nga vula ku n'wana mina a mu tlhavula ni swi ngota loko a lo humesa mina wa swo swa ka hi swinene swi fambelana na kambe a ni ngo njhekanjhekisano walowu hundzile papa hi vulavurile hi swohle hi kombisa na swivangelo leswi fikisaka vanhu ku va hetelela va tikuma va ri ka xiyimo xa ku onge tindhwalo lowu ni nge yi na wona mahlweni hi mhaka ya swivangelo leswi na leswiya ya mara hambiloko va na swivangelo swa yena swa ku fana na sweswo a xivumbiwa lexa xi susaka lexiya a makunga xikwembu ye n'wini lo lava ku endla swona loko na ye mutswari wa yo endla swona a ta va ri kwini yena namuntlha ma swi vona so ya so loko mhakhi loyi a nga winanga minkulungwana ni vona nga witele ngopfu swi nyingi leswi a ta swi tisa ta swi onhetela ka South Africa kambe phela a ta onha hi leri ngeyi okay vanhu vo tala va le South Africa va teka swilo swa leyi mithetho wa la South Africa ngopfungopfu sweswo swa ku fambela na ku hala ka xisati swivitaniya swi ya ku hala va swi teka kwale henhla le America mara xi ni hlamusaka ku America swa abortion swi nga pfumeleliwi na sweswi Trump a nga wina ni vona swa ta swi qhuvekisa mara la ka hina va swi tekini va swi tirhisa nkarhi wo swi nga tumbuluka kwale ene la ka hina va swi dlayanga va qhuveki na swi ya mahlweni ma swi vona na mithu so na mithu bazana na mina bankulungwana loko nga winanga mahlweni a mi nga swi lavi ku va matimu ku wasati wo sungula wa muntima a ya rhangela tiko leri rhangelaka misava hinkwayo hi tlhelo ra ikhonomi a mi nga swi lavi a swi na mhaka swa ku muntima kumbe a ta maka njhani wa xisati a ni nga swi naveli nakatsongo swa fanele swi lava ku humelela ka le Venda ma swi vona leswiya leswa wo teka va swi fa tikhota swa tikhota leswiya swa vulavula hi xikaya swa xintu n'wansati a nge phahla a va hosi a ya phahla emutini kumbe a phahla a ri vuhosini a swi kona leswiya so kahlani va xisati vo rhandza swilo ene va hlohlotela hi yo moya ya xilungu leyi nga kole
a swi fambelani na xintu xa hina mati va ku ciri vadala le eh famba mzaya ka se sungula tin'wana se na ku ku se hisa ku la ta va ka swi vulavula hi tsiki bye bye va ai hey ani ndzeni khaweketela nchumu la a hi amukela ni n'wana mingiseri lowu hi nhleka Ihlekani Khalanga kunjani na? epokele mjani papa Hayi kona na mina Mkhalanga lana. Ndaba kungena ka tona politics leti le America leni. Yeah. Kulukumba loyiwani Trump loyi a nga wina of course n'wana n'wanyana u na vonele rakwe aka victory ya yena mara mina hi ku ya ka mina munhu loyani a nga rhambi Afrika. Uze a nga va president ya America a vulavula Afrika ku biha swinene. Ku na program yin'wanyani sorry ya AGOA. That program hi yona leyi pfunetaku aka ti-tariffs ta ku exchange ti-rate na export import na Afrika. A ri kusuhi no yi tsema loko a ta zela manjeni a luza ti-election letiyani a lava ku yi tsema total. And then again, loko vo langutisa sweswiwani China yi threatena America in terms of GDP or economy. And Trump a nga rhandzi China hi nkarhi lowu a yi ri president a impose sanction aka China. And then swilo swo fana na sweswo i swilo leswi swi nga ta safarisa hina ma-Afrika ngopfu hi mhaka ku ri China yi investe ngopfu a Afrika. And America hi nkarhi wa Trump a lwa na China because luyani a nga lavi ku tekeriwa matimba economy or kuma matimba lawa a lava laha nga tlhela a ya kuma futhi. So hi ya ku safareni loko ni swi langutisile because u ya sungula nyimpi yakwe na China and then a sungula futhi program leyi yakwe yo lava ku ta khansela AGOA. Sweswi aka nyimpi ya Israel na Palestine. Joe Biden u za vulavula ku ri leswi swi endlaku hi vanhu va prime minister ya Israel tatana Netanyahu i nga ku lava ku ta jikisa ti-vote ti-result ta ti-election leti taku the way a endlisaku hi swona because a nga yingiseli nchumu loko Biden a vulavula lexiwani a swo fana loko Biden a nga vulavula nchumu yena continue a kha a lwa ku ri simple because a lava ku achieve something and xi achievile xa lava ku xi achieve. Because a endla leswi a swi endla a nga tweleli a nga yingiseli nchumu a lava ku ri vanhu va America va zonda party ya Biden ku ri Trump a kota ku wina. Leswi a ku ri strategy xa yena na Trump. And ku na nkarhi wun'wana Trump a nga za vulavula ku ri loko no tlheni ni voteriwa ni va president nyimpi ya Russia na Ukraine ya herisa hi riqingho ra foni ntsena. A ni nge zimiya no ya to teka foni ni fonela Putin ni fonela na lwa le Ukraine ni stopa nyimpi yaleyo and then ya stopa. So ta vona kona loko ku switshembiso swin'wana leswa yena swi ta kumbe visual a yi ta ya hansi na hikoloko ana visual fabrication swinene a dingo loko visual yi durha bete hi mhaka ya swa le Ukraine na yo a ya ha chikangi na namuntlha na sweswi visual yi zinga durha na tibakufisha ti nga ha bakabaku ku fika kwalano kambe imani vuya na Professor Themba Sono hi twa ku va ri yini vona hi timhaka leti nge le ku humeleleni le murika le hi ta tlhela hi vulavula na lava va BMA na vo va hi byela ku va ndla yini hi timhaka ta mindzelekano ngopfungopfu leswi nge le ku endlekeni le a Lebombo kambe sweswo hinkwaswo a ndzhaku ka mahungu ya misava ya awara ya 1 lava ya landzelaka hi ndlela leyi eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Vaaki va tiko ra Mozambique hambi hi le Namibia hambi le Zimbabwe hambi le Zambia hambi le Angola hambi le Afrika-Dzonga a fane ku va vona va ku hi tiko ra hina a hi lweli ku ri hi cinca swilo hi lunghisa swilo kahle hi nga yimeli vanhu va le handle hi nga yimeli vo European Union hi nga yimeli vo African Union hi nga yimeli vo SADC va nga endli nchumu hikuva hina hi hlupheka kula hi leswi va fanele ku
va swi endla va nga dzumbi va gungula va ku ku ta va na Messiah loyi a humaka ematikweni man'wana a nga ta hi cinca. La a hi sukeli mhaka nje. Hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Afrika wa vulavula. Hi yo mhaka hi ri na bona Professor Themba Sono la ku bula na bona laha hi languta mhaka leyi twi ya timhaka ta le Amerika. Prof inhlekani i mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Nhlekani ha khensa na mixota hinkwenu. A khensa swinene Prof loko mi tinyika nkarhi wa ku va mi bula na hina. You know na loko yi ku 10:12 Amerika ni vona lava ba campaign ya Mani Harris va tima tivoni va ku hayi ta vuya ta vulavula kahle minduku ivi va Trump va ku hi ta vulavula ha ri ndlela Donald Trump a ta kota ku vulavula na hina kahle swi hi fika njhani la ka ku Donald Trump a za voteriwa futhi Prof. Hi Sonto loko ni vulavula na vana va mina n'wana a nga le Virginia n'wana a nga le Florida n'wana a nga le Washington loko mi ya vota njhani va ku a hi tivi kambe hina hi langutele ku votela manani Kamala Harris i vanhu ka vona loko mi nga ti hluphi mi nga ti karhati manani Harris a nga yi helo na hambileswi a nga vitana ti-celebrities to fana na vo Jennifer Hudson vo Oprah Winfrey vo Jennifer Lopez hinkwavo ka vona va nga n'wi vitana ku ri va n'wi seketela a nga hluli hi mhaka ya yini Donald Trump u tirhile ma-Americans aku loko mi la ku teka tiko ra n'wina futhi hikuva tiko ra n'wina se ri xavisiwile hi manani loyi Harris na Joe Biden va ri xaviserile ku ri ku va Amerika ya matiko a le handle manjeni ke mina ni ri Amerika yi fanele ku va yi va tiko ra ma-Americans akuno loko mi langutile mfumo wa mina wo sungula a ku na nyimpi na yin'we leyi Amerika yi nga nghena ka yona nyimpi leyi nga nghena ka yona Amerika a ku va yin'we leyi a ku ri va vitana ISIS Islamic State terrorism a ku hi yona nyimpi leyi nga yi londzela a ku manjeni sweswo timali ta ti-tax ta n'wina ti ya kwihi ya handle ti yo tirhisa matiko ale handle ti yo sapota vo NATO ti yo sapota vo Ukraine kasi la Amerika ya ahansi vonani vanhu va le handle lavo va nghenaku atikweni ra Amerika va ta ona swilo hina mina mfumo ku ri Donald Trump ako hina mfumo wa mina la ku ri u pfuxa Amerika u nga pfuxi matiko man'wana that's why manjeni ke va n'wi sapotile and va hlorile manani loyi u tsandzekile na loko va n'wi vutisa ku ri manjeni u ri yini hi leswi Israel yi swi endlaku a dlayaku vanhu le Gaza le a ku hayi ku dlaya vanhu lava hayi a swi kahle ngopfu i ku vulavula i phokuphoku ku vulavula tani un'wana na un'wana wa swi tiva ku ri a swi kahle ku dlaya vanhu kambe va n'wi vutisa ku ri wena u ta endla yini u nga yi byeli ku ri swa ni kwatisa a wu fanele ku ri u ku hi policy ya mina ni ya endla ku ri Israel yi nga kumi makhari leyi dlayaku vanhu Israel yi nga kumi ti-dollars leti yi ti tirhisaka ku dlaya vanhu hi lexi a fanele ku va xi vulavurisela manje vanhu loko va yingiserile tana va ku Donald Trump hi munhu wa hina that's why manjeni ke yi nga hlamali mina a ni hlamalanga van'wana va to xi tirhe ka njhani munhu loyi a nga lavi abortion munhu loyi u na ti-crime to tala u yiva timali u endlile leswi kambe vanhu va Amerika va ri hi lava yaloye a nga endla ku ri Amerika yi pfuka Joe Biden u tekile tiko ra hina a ri xavisela ma-European Union
a ri xavisela ma-NATO a ri xavisela matiko a le handle kambe loyi hi loyi a nga wa hina hi leswi that's why a hlurile ke Joe Biden loko a vuya i te America is back again loko se ava president andaka 4 years liya ya Donald Trump ku endleka yini Joe Biden a ku ri nyoka leyikulu ngopfu na mina hi 2020 ni n'wi voterile and tlhela ni ndzi sola ngopfu after ni n'wi voterile ni ku hayi munhu loyi a ni hleketa ku ri a vulavula ngaku hi yena mfundhisi a ku hayi ka ku endla xilo kahle kasi a ku ri nyoka leyikulu manjeni Joe Donald Trump u vonile ntiyiso a ku langutani mfumo wa mina wa 2017 ku fika 2020 hi vahi vanhu lava ni nga va hlasela hi ti-billion dollars tihi leti nga ti rhumela ku ri ti ya xava matlhari ku ri ti ya dlaya vanhu va vona manjeni van'wani va ku Donald Trump a ni ri hi yena loyi a nga cinca embassy ya America a yi susa Tel Aviv a yi yisa Jerusalem na so hi munhu loyi a sapotaka Israel loko a ku na president na yin'we ya le America leyi yo ka yi nga sapote Israel na Kamala Harris nge a kote ku hlula a ta ya a sapota Israel hikuva na hi yena a nga ta fuma America loko Kamala Harris a nghenile hikuva a va yi va n'wi hungutisa a puppet manjhe puppet masters ti kona a State Department ti kona a National Security Agency ti kona a CIA ti kona ka White House leti a ti ta nkoka ti n'wi yisa hala na hala Kamala Harris a nga yi ku ya va president ya America hikuva va swi tiva ku ri u catile mujuda u ri nyikele ku ri a ku he ni muntima na mina manjeni vanhu vo tala loko na hambi u kumile bachelor's law degree ya wena a Howard University leyi ku nga University ya vantima a wu zangi u nga va muntima u lo loko u huma a university kwalaho u va ngaku u munhu loyi u huma Asia ngopfu that's why u nga associateangi na vantima u associatile na nuna wena a hi muntima hi mujuda and so on so manjeni ke va America va langutele ku ri hi munhu wihi loyi a nga endla ku ri hina hi va ma-America hi ku tiya ka Kamala Harris na Donald Trump so a swi tsandekangi ku tala vo kona va ku Donald Trump hi munhu wa hina Kamala Harris a hi munhu wa hina ni khomeleni kwalano Prof ni sungula ni hundzela hi ku lava ku ta ku loko se hi vuya ivi hi vutisana ku hina tanihi Afrika-Dzonga hi le ka xiyimo xa njhani hi ku hinkwavo anakeni a swo boha hi hlupheka kambe hi wihi loyi a vonaka kongeta a nga hi hluphekisa ngopfu sini leswi se swi tivekisaka xilo leswi andaka leswi u teka swiboho swa mfumo kusuka eka leswi lete la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Prof hi leyi mhaka se ha swi tiva a ni tshembi swi nga ha ta cinca Donald Trump u humelerile swi vula yini ka a n'we swa antswa loko swi nga fambi haleni mi ngo khandziya xihahampfhuka leswi mi tlhelela a yusa se swi vula yini ka hina hi nga yi ku helo la South Africa na ku heta ku tsala buku sweswi in fact ni yi heti tolo buku ya mina yi ri United States of the World ni kombeta ku ri Joe Biden a lava ku cinca misava hinkwayo a nga lavi ku ri America yi va United States of America a lava ku ri United States of America yi hundzuka United States of the World laha manjhe yi fanele ku va yi byela matiko hinkwawo ku ri endlani lexi loko n'wina va Afrika-Dzonga mi nga ni yingiseli mi ta dlaya AGOA and so on mi fanele ku ri mi tshama ka AGOA loko mi nga tshami ka AGOA mi ta endla leswi manjhe Donald Trump a hi munhu wa sweswo ku ri he n'wina vanhu va Afrika-Dzonga ti endleleni
leswi mi lava ku endlela swona ku ri mi pfuxa tiko ra n'wina mina ni nga ka ni nga rhumeli masocha etikweni ra n'wina or kumbe ni hoxa timali ku ri endlani leswi loko ku ri timali teto ti ya yiviwa ti nghena swikhwameni swa swigevenga so endlani ku ri n'wina mi byi pfuxa mi nga yimeli vanhu van'wana ku ri va byi pfuxa so na hambi loko Donald Trump yena a tsema a guwa a ri yexe a senate yakwe hi ma-Republican so na tshemba na ku ri ka House of Representatives ka parliament yakwe ku ta tala ma-Republicans ene va nga tsaki ku teka va nyika timali ka matiko a Afrika or a Central America or Arabian loko ku ri ti pfuxeni loko mi nga ti pfuxi mi hleketa ku ri mi ta tsutsumela loko swo mi tikela kwala matikweni n'wana mi ta tsutsumela laha America mina ni ya pfala the borders mina ni nga pfumeli ku ri mi ta mi nghena like this hikuva mina a ni hlawulangi hi matiko a le handle ni hlawurile hi vanhu va le America lava hakelaka ti-tax ta vona la va lava ku ri mina ni pfuxa tiko ra America so hina va Afrika na va Afrika-Dzonga hi nga languti ku ri America ya endlela yini America hi nga ntirho wo endlela nchumu loko hi nga koti ku ti pfuxa hina hi ta fana ku ri hi tshama ehansi laha hi nga kona hi ta tlela hi dlaya vurhongo hi dya swo ka swi nga tivekani hikuva na hi lavi ku ti pfuxa hi lexi victory ya Donald Trump yi fanele ku ri yi byela swona laha Afrika-Dzonga thikithi leri ra ti-migrants ra ku pfala tibodara Prof onge ti ra tirha ne a ni ku thikithi lero loko munhu a kha a gangisela tivhoti a tirhisaku yano laha ku ta va ka hina laha hi ta pfala tiborders hi ta ndla yini ra n'wi tirhela Trump hikokwalaho ka yini la kaya ri nga va tirheli lava va ri tirhisaka hikuva ni ka hi tele makhamba lava vulavulaka tiborders hi vona va nyikaka ma-Ethiopia, ma-Somalia, ma-Pakistani, ma-Bangladesh, ma-Nigeria hi vona lava va nyikaku tidokumenti ku ri va nghena va ta tsutsuma va aka tithelevhixini na ka n'wina vahaxi va mahungu va ku hi fanele ku ri endla leswi kasi endzhaku va xavisa tiko hikuva ni loko va xavisa tiko mali yi nghena swikhwameni swa vona so America a swi tani Donald Trump u byela vanhu vakwe a ku hey pfalani ma-borders la mi nga zumbi mi pfula ma-borders a hina hikuva ni misava hinkwawo ya vanhu lava havaka mintirho lava nga kona or lava endlaka vugevenga matikweni ya vona va ta tsutsumela laha ka hina la so hina hi nga ta hlupheka so va n'wi yingiserile va vona ku ri munhu loyi u ekentiso a ni ri Joe Biden u rhumile Kamala Harris a ku wena u nga tsutsuma u ya le a Texas u ya le a Tijuana a Southern California u vona ku ri no u byela vanhu lava ku ri va nga tsutsumeli va nghena laha a va yimi until after the election Kamala Harris a tsandzeka na ku endla sweswo manjeni Donald Trump yena a ka khumbi a ku tshama a handle loyi a nghenaku a tikweni ra America u ta fanele ku ri a nghena hi nawu and loko a ngheni hi nawu hi ta tiva ku ri u ta endla yini and wa tshama kwihi and wa hakela njhani and wa hakela na ti-tax na manjeni sweswo Afrika-Dzonga a swi kona hikuva hi na makhamba ntsena laha a nga ndzeni ka mfumo loko hi va na director general ya treasury a nyikiwa ti-1 million ka swilo swa VBS leswi manje mi hleketa ku ri hi vo mani laha hi nga ta va tshemba hi ku hi vo va yi tirhelaka se Prof a ni ku vihetini mina n'wina mhaka ya le Mozambique yi le ku tikeni man yi le ku tikeni swi onhake kwihi swi onhakile laha loko vanhu lava va fumaku va nga koti ku yingisela swirilo swa vanhu va vona va staffa the ballot boxes
hikokwala manjeni vanhu lava va nge ku vhota ka hina a swi vula yini loko ku ri vanhu va lava va onhaka swilo hi vona lavo hi nga tlhela hi va vuyisela i ta vona ni nge byerini ni ku loko u vona nearly 1 million ya vanhu va le Gaza province na le Maputo province lavo vo ka va nga hanyi vanhu vo ka va nga hanyi kambe va kota ku vhota so hi ta vona vanhu vo fana na vo Mondlane loyi a nga tsutsuma u tsutsumile a Maputo a ta tumbela kwala Joni la hi mhaka yini hikuva u chava ku dlayiwa ku la ku hi mhaka yini va la ku n'wi dlaya hikuva ni u tirhi n'wina mi yivile ti-votes ta vanhu lava va nge tirhi hi lava ku cinca na kwala Maputo lava nge tirhi hi lava ku ku ri swi cinca a swi kotekangi ku cinca hikuva ni makhamba hi wona lawa a fumaka so leswi endleka ku a Mozambique hi leswi endleka ku ngopfu la Afrika-Dzonga hi leswi endleka ku ngopfu a Zimbabwe hayi leswi nga endleka a Botswana swi endlekile ka hina hi nge hina hi kumile mfumo wena hi for the liberation movement hina vo Angola leyi kumile liberation hina levo Zimbabwe kumile liberation hina levo Mozambique kumile liberation hina levo Afrika-Dzonga kumile liberation ya hina so vanhu valavo hi vona va nga tala vugevenga hikuva hi vona va onhaka matiko so Mozambique ya landzela leswi Afrika-Dzonga swi endlaka leswi Zimbabwe swi endlaka to khongela ntsena ku ri Botswana yi nga landzeleli xaka leri endleka kona le ka SADC kambe ku fika sweswi Prof ma swi vona ku a Botswana swi tikomba hayi va mukerile ve le ku fambeni se wa nghena president swi herile a ku na huwa a ku na nchumu lexi vutikaku kambe a Mozambique va karhi va tsutsuma va tsutsuma loko mfumo wa Afrika-Dzonga u ku n'wina ma-Afrika-Dzonga mi nga yi a Mozambique vanile kalwiwa mfumo a wu fanele ku va wu byela vanhu ku ri ku endleka yini kambe ku nga vulavuletani hikuva hi vanghana va vona lava va endlaka thyaka leri endleka kona a Mozambique so hati hi ta hlupheka loko hi fuma hi vanhu lavo vo ka va nga twisisi ku ri loko hi ku ya ku hlawuleni hi kombela ku ri n'wina mi hi votelaku mi votela hina lavo hi nga ta vulavula ntiyiso hi nga lava ku mi tirhela kahle and mi languta ku ri na mi tirhela kahle na loko mi nga tirheli kahle mi hi susa so manjeni a Mozambique a va suki a Zimbabwe a va suki na tlhela well Angola a ka ha ri na opposition party ko va xilo ntsena so manje nakona swi endleka sweswo a Botswana swi kona u teri loko a karhatiwe Ian Khama a tsutsuma ta tumbela la Afrika-Dzonga u teri loko a vuela a Botswana i va byela vanhu va ku ni ya ku tirheni ku ri hi susa Masisi mokgwetsi Masisi hikuva ni munhu loyi u fana na Biden a nga tivikani kambe na yena u tirhele kahle a Botswana kambe a khongerile ku ri Kamala Harris u fanele ku ri a hlula na tolo loko a vulavula no n'wi vulavula no Themba na America va ta tirha kahle hikuva Kamala Harris u ta asuka loko ya hi laha u nga hoxa nkulukumba Khama a nga toti Prof ni kesi nkarhi wa n'wina ku ku engeta na n'wina iko very high la hoxe kwalaha nge vuyi Kamala Harris ni mpela nge le ku vuyeni hi ndlela leyo hi ta bula na sisi Meme Mogotsi kusuka ka BMA kambe endzhaku ka loko Misho Justice Machines a hi byele ku mahungu ya misava ora mbirhi ya ta emisikwini Misho
khalanga phet mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu. Sweswo mingisero ngena lona FM kombandlela na ngako ya Afrika wa vulavula hi hashala twi hi 89.4 kusuka la Ambombela Nelspruit la nga ko mingisero ngena hai kanhle kanlo Lebombo Boarder Post ku pfariwile la sa ibuleni na mbulavuleri wa BMA meme mogotsi ibulana yena hi twa ku xiyimo xinjani ku fika sweswi nako hikokwalaho ka yini va hetelele va teka xiboho xa ku va pfala hi ndlela le meme inhlekani. Good afternoon and welcome to Mngana Lona FM. Yes, good afternoon and thank you for having me, Patrick. The last time we spoke, you promised that in our next interview, which is happening now, you will be well conversant with this song. How are you now? Vulavula. Oh my word, meme. Okay, it's fine. Let's get into the business now of the day. The business is Lebombo Boarder Post is closed. Tell us more. Yes, Patrick, we had to take these precautionary measures. And, we were forced into a very extreme situation where there were reports of vehicles that were being towed. And we got evidence of violence that was taking place on the mouth of the border that we are sharing with the Mozambican side, the Sono. So, as there is a threat on the opposite side, South Africa must also take precautionary measures for safety in the interest of the public, in the interest of the travelers, so that we are able to ensure that everyone is safe. So we had to temporarily close the border last night, and unfortunately it's still closed at the moment, but we are engaging with our Mozambican counterparts and coming up with solutions as to when can we be able to process passengers to cross over to the other side. So, as we speak now, you are not, as BMA, aware of for how long will this border be closed, and what kind of implication or impact is it having on the trucks that were lining up there? Yes, at this point, as you are aware that the border operation is between two countries, South Africa can process as many travelers as possible, but travelers need to be received in a receiving country for them to be processed. So at this point, the challenge is not on our side as South Africa. So we have to rely on the Mozambicans in terms of them stabilizing and ensuring that the situation is safe for us to be able to process all the trucks, for them to process all the travelers as well as traders and everyone that needs to cross through the border. At this point, we do not have exact timelines as to when, but we are working as hard as we can towards the reopening of the port as soon as it is safe to do so. Somewhere there were also reports that on the other side of the border, usually you would find policemen and women and staffers who were supposed to be working there. Some of the staff members are said to have crossed to South Africa, and the policemen and women who were supposed to be manning the border on the other side of Mozambique are nowhere to be seen. Is that what you saw as and when you were monitoring the situation there? Yes, as we work with our counterparts at the port, we were requested to provide assistance when officials from the Mozambican side Meme? Okay. So to come by ilahlekelana na meme la. Kambe is it real sala ukutosho? Vera abakha sindiseka kuba bakuma mfuneto indlela le kusuka ka vatirhi nabo kusuka a Mozambique. Xana swi nga va swi vula yini leswiwani eka weke hi ta twana n'we mi nga yingisela
kwala mi nga ko hi twa matlhelo o walawo hi ndlela yoyoleyo kambe xiyimo xi bihile ku ya hi leswi a nga xi hlamuserisa so va sindzisekile ku va va rhurhela van'wani va vatirhi lava va tirhaka ku laha ndzelekanini tanihileswi ku nga ntirhisana exikarhi ka matiko yambirhi ku nga Afrika-Dzonga na Mozambique hi ndlela yoyoleyo wena u angula ku yini ke ni ta ri teka riqingho rero kambe sweswo hinkwaswo a ndzhaku ka loko ni kandziyela hina tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe leswi nga na swona swi fanaka hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti Themba clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara SMS munghana eka 48044 yaleyo i munghana eka 48044 SMS sweswi clientele life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo sweswo mingisero munghana lona FM makomba ndlela hi leswi va kha va vulavula leswo mbulavuleri wa BMA Border Management Agency lava va vulavula kumbe authority lava va vulavula hi mhaka totoleto ta ku ri ku ri ku tirhaniweni matimba ku vona leswaku ku va na ntshamiseko ni ta mi tlangela ti-voice notes leti a ti vulavula hi mhaka ta ku humelela ka le America andza ka sweswo ni teka riqingho rero hi twa ku n'we mi lava ku hi byela leswi nge le ku endlekeni kwahala ndzelekanini a hi vuli n'we mi nga ta mi ta tumbela hala Thembisa xikongomelo hi ndhuma la xikongomelo ku la ku ta ku hi kota ku tiva ku nga va kha ku endleka yini n'we mi nga ku hala va mbombela hi byeleni swi vula ku hala sasalamani ku ta va busy ku hala mbombela na ka ha tirheki n'we mi ri yini andza ka leswi rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi avuxeni mhaxi a ni kha ni landzelela ngopfu election ya le USA na nkarhi wa loya nkulukumba loyi a kha a famba tirhali tetiya laha hinkwako laha a vulavula hi kona a vulavula hi kurhula a vulavula hi peace ene swi ni endle ku se na mina ni cinca mihleketo ni n'wi sapota nkulukumba loyi hambileswi ti kombaka ingaku vanhu va ntima a nga na twela kahle vusiwana ka vanhu va ntima mara ku na minkarhi yin'wanyana loko a vulavula a ni n'wi sapota ka swilo leswi a swi vulavula ni ri munhu wa ntima ni titani hi mhaka ku ri for malembe yo tala hi kha hi tshama hi kha hi tiva ku ri the Democrats hi yona leyi ti kombaka ingaku i party leyi yi nga na ntwela vusiwana a hi lavi swa tinyimpi a hi lavi mpfilumpfilu yi lava ku rhula mara all of a sudden yi vi yi cinca yi sungula ku yi famba yi boma matiko lama ka ma nga endlangi nchumu loko mo languta swi nga endleka a Syria yi involve mi langusa leswi nga endleka a Libya yi involve mi languta leswi nga ku endlekeni a Lebanon yi involve mi languta leswi endliwaka a Gaza so yi right Donald Trump right botpet minjhani hina hi pfukile mani hey mhaka ya Donald Trump ya tikanyana ene a hi nga ri sure ku Donald Trump a nga ha challenge ka leswi wa president swi tikomba ngo mhanu ya swi n'wi bela hansi a nkhulu ku a nga suka a va president Donald which means ana majority va nga langutisi leswi a endlisa swona swo ndla u fuma hi nkani last time mara sweswi ti komba ngo hi yena a nge le ku dominateni tindhawini to karhi u tikomba a ri busy ngopfu Donald Trump hi ta ku yini mara swa tikomba ku tipolitiki is a dirty game man i mavonele ma Richard Maluleka mi nga sire next rangani inkomo ai khalangana bancindani kwala timhaka ta Donald Trump tatani khalanga hi ku ya hi mina u right Trump is a good president na mina a ni ta n'wi votela loko a ni ri wa America why ni vula leswi na i ku problem ya hina vanhu va Afrika a hi swi twisisi ku loko president hi vulavula hi munhu wa ntirho wa president Donald Trump u defenda economy ya America that is why mi vona voteliwini sweswi vanhu lava complainaka vanhu lava nga havaku ti-business America i vanhu lava va nga benefitiki nchumu hi mhaka ya growth or ya ku kula ka economy ya America so hi yo president ya kahle ku ya mina ka America because loko a nghena swilo hinkwaswo a ni ma vona sweswi rand ya hansi hi mhaka so hi swona swi nga ku hi feyileni na la tikweni ra hina hikuva vanhu va lava ku tsakisa vanhu va le handle va tiva ku tsakisa ikhonomi ya vona hi swona khalanga nhlikani butpet na muhumelerisi wa nongonoko ku vuya ka president Donald Trump America leswi ta
swi ta endla leswaku tiko leri ri nga vi na ntshamiseko hikuva Putin vele u rhandza Trump na le Israel le Trump i ta endla swa ku hlaseriwa Palestine yo tala ngopfu vele aka ha vi na ntshamiseko ku vuya ka yena swi ta tika swinene hambi yo Afrika hinkwayo yi ta vaviseka hi ku vuya ka Trump hikuva Trump a nga twisisi matiko ya Afrika manje gotsha Gothenburg inkomo vaxumi va khalanga ni nga muhumelerisi mina khalanga ku mi byela ntiyiso ku wina ka tatana Trump ne a swi ni nyanyukisa a swi ni tiseni nchumu so loko ni langutini hina maAfrika swi ta hi tisela madzolonga makulu ngopfu lama ende a ngo sungula o vuya u endle yini masungulweni u suka a khose tinyimpi andla yini na sweswi mi vona maAfrika mo tala lama ma nga le Amerika sweswi ku nga ta vuya Trump ma ta tsutsumela hala ka hina hikuva hala ka hina ne ko ngheniwa free loko mi langutisa kahle va ri u voteriwe hi mhaka yini hi mhaka ku ri u lava ku ndla mindzelekano na yini se mi hleketa ku maAfrika lama nga le Amerika ma ta vuya ma ta tsutsumela hala ka Afrika-Dzonga ende ku tsutsumela hala ka Afrika-Dzonga swi ta endla swi ta pfuxa leswi va nge i xenophobic mi ta swi vona swi ta pfuka sweswi a swi ni nyanyukisi ku wina ka Trump hi ku rhandza ka mina ku fanele ku wine mani lava inkomo khala ka Themba khesiri swinene mingiseri wa mina khesiri swinene nokora ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM beri ku na ntungu wun'wana wu nga humelela la hi ta vulavula na va xiphorisa na a va pfumeli vinyi va ririmi loko hi vulavula na va xiphorisa ku na nkulukumba wun'wani yena yaloya a nga lavi no twa na mina ni vula tani ku hava rito leri va nge xiphorisa i xiphorisa hikokwalaho ka yini hi nga ku xidokodela hi ta vulavula na va xidokodela kumbe hi ta vulavula na va xidyondzisi se hi ta vulavula na ndyangu leya ya maphorisa hi lava ku bula na vona hi languta ka timhaka leti va nge ku na ntungu wun'wana wu nga koho wa ku mi foneriwa mi byeriwa swilo swo tala kumbe mi byeriwa ku hi romiwini ku hi ta ku sula wena hi mhaka ku i le ku karhateni ka vanhu lava va nga nyika swifaniso swa leswi va nga hlangana na swona ko va wun'we ntsena na sikanana a ngete loko a heta ku va nga heta ku rumuku hi ta heta ku sula hi mhaka ya ku hatanani ni la va vhe va nyavala se veri ku na maveriveri ya ku van'wani va hakela na timali hi mhaka yo biyele ko va ku hi ku ka mina ni tshama ni ka ni swi vula na namuntlha na ha swi vula ni ri minkarhi ya ku tala vanhu loko va lava ku ta ndla vugevenga a va tirhisi swilo leswi swi nga ndlekiku va tirhisa swilo leswi ndlekaku vanhu va swi tiva ku vanhu va xaveriwa ku ya susa van'wana evuton'wini se va tirhisa ndlela yaliya va ta hi chuvuseta va ku khana nga phela ku na munhu koka na hina hi dixa munhu masivo mara hi sweswi swi nge le ku ndlekeni swi fana na loko vanhu va ku vanhu va le ku byeriwa matsundzuka swin'wana hi tshama hi vulavula ya tihosi va ku ve ri tihosi ti le ku hakerisiweni timali ve ri swi ta hatlisa swa ku yini ina xin'wana na xin'wana a ku sunguli ndilo ku ri hava musi kumbe ku sunguli musi ku ri handilo sweswo se i mhaka leyi kumbexani hi fanele ku hi langutana hi ta vulavula na vona hi ta va lava hi vulavula na vona maphorisa loko vo pfumela hi ta vulavula na vo munduku loko vo ala mi ta hi twa loko hi vula ku va arini ani kasi MEC wa hina Bioscope Makamba va le Egypt a ntsinda Cairo va le ku vulavuleni hi timhaka ta ku antswisa timhaka ta madoroba lama ya nga ta kota ku yima na hambi ku ri na mintlhontlhontlho yo hambanahambana ku katsa na ku cinca ka maxelo mi swi twile musala N2 ka patu leri hlanganisaka Eastern Cape na KZN buloho ri te enyana leswi ni chavisaka loko swo ndleka hala ka Sundhuza ka ha yiwi giyani se sweswo swa ku taniya se i mhaka leyi hi ta bula na vona hi twa ku ve ri va kunguhata yini ngopfu loko Afrika-Dzonga ka ha ri na va matshami nkani va tlhela va tshama milambini na ivi loko ku na timpfula va ku mfumo lowu hi hlayisi lowu volo va tshama amagoveni anhlangasini kambe hambiswiritano mingisero Munghana Lonene FM sweswi ni hundzila ne loko ni vuya na ku tatwa n'wimi lava ku hi pfuna hi leswi nga va ku suka swi endleka a Mozambique nomboro i 0860 002 543 kambe sweswo hinkwaswo
andaka leswi khalanga phet mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ravuntlhanu. tsundzuka mingiselo wa mina ku loko hi kha hi haxa Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. sweswo mingiselo wa Munghana Lonene FM wo sungula mingiseri hi loyi hi nhlekani botphet njhani hi pfukele mjani papa hayi pfukile tatana hayi xiyimo xi bihile Mozambique mele kwihi n'wini mina ni vulavula na mi nge Pitori mi mara ku na un'we wa mhakintsonga tirhaka kwalaya ka va migration a tirhaka kwalaya wa mhakintsongo wa mi ka migration ene a hansa hinkwayo leyi sungule loko un'wanyani wa xitshungu loko va kombise ku vilela un'we wa vona a dula luyani a lova hi lexi nga endla swa ku hansa hinkwayo leyi suka swa ku va hi setela timovha ta vona tihofisi ta vona va nghena ni kwalaha hofisini laha ku sitempiwaka kona va teketela tikhompyuta ene lexi va kwatisaka kumbe lexi kwatisaka xitshungu ngopfu sweswo swi vulavulaka mina n'wi botpet a Mozambique a ku na network hi mpfhuka ku na huyi leyi nga kule va teke network se va pfarile inthanete ka ha ri hava ya ka na inthanete and then va kote ku va vulavule a president ya hina kaya leya Frelimo yi kote ku yi vulavula na masocha leswaku loko a xitshungu xi li busy xi li ku kombiseni ka ku vilela n'wi duvulani se masocha mayala maka hi nge koti ku duvula a vana va hina ni vabutsu va hina se a fonela Rwanda va tisa masocha loko hi vulavula so mina n'wi botphet ku na masocha le Rwanda Mozambique and then tolo munene a lava vaongoli lava ku tirha xibedhlele va lu kombiseni ka ku vilela swa ku a ve se hola a mathicha ni vona sisi ku na tihoyihoyi leti a ve se hola swa ku hi kombela ku mu cinca hi karhele hi n'wina va Frelimo ene sikunkulu hi la mundzuku lexi nga ta endla swa ku mundzuku Mozambique hinkwayo maputi hinkwayo ku ta pfaliwa leswaku a ve nge fumi na hi nga swi lavi hi ku a va voteliwanga se a hoyihoyi leyi nga kona hansi leyi nga za yi hi setilisa leswiya timhaka ta ku a Mozambique a loko hi endla swilo hi nga lwi vovolwa vo hi dlaya ku tikomba swa ku a hi xitshungu xa vona se lexi nga kwatisa xitshungu va hisa timovha va nghena ni le hofisini va endletela swilo hinkwaswo swa ku hambana and yo karhala botphet 50 years hinkwayo va papa va helele kola Joni hina na hina helela kola Joni hinkwenu hi helela la Joni hi nga na nchumu se hi lwela mundzuku na vana va hina loko va nge searching sweswo swi botphet hi to etlela ma loko pfuka mundzuku swa ku ta endleka hina swi tivi ku na masocha ye le Rwanda sweswo kambe mi nga rivali ku masocha ya le Rwanda i khale ma ri koho Mozambique ma swi tiva musine a na va ri le a Cabo Delgado ya ni swo ma fike khale loko lava va Al-Shabaab se va fambile karhi a va hali ku va va dletela xitshungu a va nga va vitani masocha le Rwanda mara sweswi va nga kuma swa ku a Al-Shabaab lava ma-terrorist va fambile hi lava nga vitana Al-Shabaab hi ta Mozambique wa ka hana munhu sweswo swi va masuseko kwala mi le Maputo sweswo and laha mundzuku a nga fikunkulu hi ku sweswo swi hina network loko a network yi nga ka yo xaviwa ku na app yin'wanyana u yi tirhisa swa ku swi lava ku na mali hinkwayo u ta kota ku a ku downloada app liya yi ta kota ku khuluma ni vinyi va wena and after 30 minutes ya expire swi lava u tlha u endla app yin'wanyana ya ku ta kota ku nghena inthanete ntsena a app liya se leswi velaku swona hina a xiyimo xi bihile sweswo swi yo khoma timbilu hi mavoko botphet ya hi ku lava vanhu leswi va nga na ku hi duvula va nge ta va nge hi dlaya a lava nga va tisa va nga va susaseni va nga hi dlaya ku a va hi tivi lava a va na buta kambe sweswo swi na nxungeto phela loko swi ze swi va tani swi na nxungeto wa ku vo lava va nga ala ku ndatani va le Mozambique hi vo va nga ta tlhe va sungula ku lata lwa na lava va dlayaku kwisi se hi makumu ku sungule nyimpi ya hi lexi se hi chavelaku swa ku va ta vuyiselana njhani hi ku loko za u kwata vaongoli sweswo ku na maphoyisa yo tala va nga ha tingheniki ku ni loko toli ni vukelini ka mahungu loko va ni bizi va macha lava vaongoli a va tshava va hepa ni le ka tindhawu tin'wana loko va ni bizi va le ku fambeni hi minenge a maphoyisa a va le ku va pfuneni se swi tikomba swa katsongo loko u za ku tlhentlhe masocha ku tlhentlha a vaongoli swi ngo leha se hi la ku hela kahle va la ku hi dlaya public ya hi ta ku dlayiweni botphet a vutomi la hina kaya a ni tsakisi ya hi tshamisekanga xiyimo kaya botphet ku vulavula ntiyiso hinkwayo ene loko a vo swi endla
imani twa bangwane mtweli papa na cancer 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula kamgana lona FM tindhawu tale n'walungu ka xifundza xa Limpopo kuna mpfula hambi hala ka n'wile kunini ke amukela n'wana hilo nhlekani buti kunjani papa mina hi pfukile minjani pfukile buti Ted la kukhulumela ya Mozambique le ndavulavula ya Mozambique Mozambique buti Ted xa bikiri lexi va fanele va xi endla mfumo lowu ya dazini ya vona lava va fumaka a va nyikeli mfumo ka misava ya Venus because loko swo ka swi nga mara a swi nikeriwi mfumo ko votiwa ivi vanhu va humela hi muvotile vumbhoni byi kwihi ku tinhlayo ti ri a nga winanga lava va kume 77 point bute a winile Venus Mondlane I winile hi muvotile na mina na tinghamu ta mina timbirhi hi muvotile so a va nyikeli mfumo because a loko a nge li swi nga li swileswo leswi ma ta vona swa ku tlula leswi bute phela a mi nga haxi mahungu ya Mozambique la South Africa but koni ti ku pfaliwa a ndhawu leyi ya ku famba a ti-truck and then a ti-result leti sweswi ku yisiwile a border gate tolo na usiku a ku pfaliwile total ku yisiwile timovha ta vo a va yisa lava va migration lava ti yisiwile a ka ha na movha ti yisiwile kohlo so a va nyikeli mfumo because kumbexani loko a mi fane mi ku hi ku a hi pfumelelani hi timhaka ta nhlawulo kumbe mbuyelo a hi tlheleleni ya vota swanto sweswo hayi ku hi nyikela phela loko mi ku ma nyikela swi vula ku na mina loko lembe leri tin'wana ku ya nhlawuriwa futhi ivi mehe ni fika ni kombisa ku vilela hi ta tlhe hi fika kwala ka ku a hi tlheleni okay vele ku vileleni a hi va nyikeleni mfumo a swi ndlisi swona a ku fanele ku tlhe ku votiwa a swi endlisiwi swona okay why va nga pfumeli ku votiwa futhi because lu humesile riti la kwina a ku votiwa futhi ni vula swona na n'wina sweswi a mi fanele mi vula sweswo mi ku a ku votiwa futhi loko ve nhlawulo lowuwani ku na lava va nge vo va humelerile van'wani va nge va humelelanga but twa swa ku why ni ku yina a humelerile misa luya a ti-results leti a misa luyana lomu a voting station ne lexi lomu nga hlayiwa koho a ti-results misa luyana yi faki a ti-secret camera hinkwato voting station lava va ku votisa lava va swi tivanga and then i veka group ya yena swa ku controla leswi and then i va controla and then nkarhi lowu va nga vona swa ku yina va la ku haxa mahungu ya ku swi fambe njhani misa luyana ko dlayiwa a va yisa lava va nga yisa evidence a court hi leswo phela xi nga xi dlayisa va yisa lavaya and then lava nga dlaya va yisa lavaya hi vo va Frelimo a yi winanga a yi nyikeli mfumo because swi ta tlula la and budpete serious mina no ri lavana va mi va nga Mozambique but loko a ngheni leswo serious a loko u lava ku va ku fika because no a ku na lexi swi lunghaka Mozambique a ku na lexi swi lunghaka Mozambique xin'wanyana i corruption loko u nga na connection na va yisa lava vo va nga ka government lava a wu nge kumi ntirho a ku na xi nga tirhaka xo so i vutomi lero nemetweli papa enkeombota mina ya xiyimo xa tika hi ndlela yaleyo nongonoko lowu a humerisiwe ncindani Eric Mavasi mina ni khalanga Pet Mathibu la hlangana na kambe na nongonoko lowu fanaka mundzuku kwala ka Munghana Lona FM tsuma na mina i nongonoko lowu landzelaka na Ike Ngoveni handle ka sweswo a tindlela hinkwato kongoma a hlanganani kanjhakanjhaka ka bungeni ka nkuza mativana siku ra n'wina rovelenenani tata Munghana Lona FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lona FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lona FM